Kardom kai ke karbi daily news ke lang arar ke dona fan pininali tuma fan nili tumi siso daga birta nang kevan pipon lake patumi wo signifying ko arni manja police la pen ko ki risim kang tang ke ora song mate United People Revolution Front mate thi hek pen UPRF asong angbong helipen Kachetengkheng dot ajok UPRF asong klembang atum police rideng pen banghini apran kedam nang uthorar duikta patumi wo signifying ko arni manja police la pen ko ki risim kang tang ke ora song angbong United People Revolution Front mati thihek pen UPRF angbong helipen Kachetengkheng dut ajok UPRF asong klembang atum pulis rideng pen banghini apran kedamnan birta kelong do na tengke wo signifying koyarni anarlo por phai kre sipen kre hini angbong UPRF asong atum singhason hawararlo jorleng anglong malong rada phan ke ther ke habda mate kapasik sak dampu pulis atum birta long dun si tong sikot pen pulis atum adima klong an humri dun si adima long amat UPRF asong lapen pulis angbong helipen Kachetengkheng dot ajok banghini UPRF klembang atum pulis rideng pen apran kedamna labang so putak pulis atum nang kapacini do na tengke Kachetengkheng aprang arni pen UPRF asong atum inglong anatu dambom lapen rong arlo anatu dambom pu birta long dun si pulis atum aphan group ni silam si tong sikot pen toy dun lo lapen pulis atum UPRF angbong helipen Kachetengkheng dut ajok banghini UPRF asong klempar atum heli amuki chopen apran kedam nang कल हमको कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली थी that these cadres they are moving to a particular village with intention of extortion and then some other intimidation activities. So उसके लिए कल हमने प्लान किया and we had sent 2 teams there. आज सुबह दोनों का फेस ऑफ हुआ एक जगह और फेस ऑफ के टाइम पे फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ दोनों तरफ से. फॉलोड बाई वी डिड एरिया सर्च में हमको 2 डेड बॉडी मिला. दीज आर होमिलन सिंथो एलियास मैक्सी एलियास विलियम, ही इज़ फ्रॉम सांगपिजोल, एंड सेकंड इज़ किलिंग एलियास टाइगर, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सांगपिजोल. बोथ ऑफ देम आर UPRF cadres. 2 weapons have been recovered, AK series, and some ammunition with them. The operation is still continuing. 2 of our teams are still there. एंड कुछ देर में कुछ फायरिंग एक्सचेंज अभी भी हो रहा है. वी आर प्लानिंग सम मोर ऑपरेशंस. वी इंटेंड टू क्लियर द एरिया विद दिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. दैट इज इट. इट माइट बी 10 or 11 initially. 2 of them are down, so as of now maybe 8 or 9. It happened around between 11 to 12. और उसके बाद से कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है. होल ग्रुप वॉज देयर बट इट इज़ सच अ टेरेन दैट आफ्टर इनिशियल फायरिंग ग्रुप डिस्पर्स हो गया. हमारा टीम भी डिस्पर्स हुआ और उसके बाद फिर एरिया सर्च चल रहा था. इस बीच दोबारा फायरिंग हुआ. देन वी टुक सम टैक्टिकल पोजीशंस और फिर उसके बाद से चल ही रहा है. Bangso Kachetengkheng ponalong UPRF asong pen banghini apran kedam atuma men lake sumilen sat sulapen thong silai kuki pusi pangthek pon lapen bang troxinar kep UPRF klembang atuman ke katlong etlo pusi pulis atum pen nang pachini dun thu anparta nona phit an sitami ahut pen ahut ke helipen Kachetengkheng pon bomlang puta pulis atum ningji thu difu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News.